Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadiakan sakadna pituan na pengampung ranaw sa nakipitu akan arakan na sokona sa makapanggulalan na sa iwi nagagaw na pananadem. Bala siyang kuna suka isi sa ubang sa sangkaya pata pengampung ranaw na manayang kuna manas resege suka pemagungwa. Kamatana pageriku ada to Alex Saad so Abdullah. Aso pamilya abelwa adina na sosulutan nagausap. Sa dia petara ake Sun City na maragaragan pemana ubang asara uangan ni panimbang ala lagu ikakasara datu amagen juga kurana lagu suraget na tomitay kuna no migisa ko patapi agadilan kau dah ko mapamikir amang inong kunita mo kali agin na panubaan na ino kunita di mana apakah ada di madaknar di kerende sabat benteng kuah pageri kuah sulutan nagawas kamar gergen ubaniu kama say sopan imbeng aminum beu nah tiga kenapa gaitang ku sisa pikira kana sulutan nagawas na bayo pakkan na panimbang aku na minum beu na soko rupay nantang batang pinjuda itu na ande maneo to ikabadoyan yun na akabara amo betada akada itiana purung aku maida na pinagari da sakatina wassalam.
tolawasa igunay danau ini pamem Sun Siti kakak akan deai nu derai non sopani demin nu ambo nagu isa panakan nu nadi ku deuna Serana ya de so belo
ini